Ibihe byiza nshuti bakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose nkomeze mbifuriza amahoro imigisha no guhamukaronka mu byo mukora byose. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Martin Ngoga yagaragaje ko FDLR ari ryo pfundo ry'ibibazo bihangayikishije u Rwanda n'akarere, bityo ko ibindi bibazo inama ya Loni yashingiraho bihabanye n'ibitezwa n'uyu mutwe byaba ari ugushakira amata Mukimasa. FDLR yakomeje kugenda yirengagizwa n'imiryango itandukanye mpuzamahanga ndetse n'ibyo bihugu bikomeye, ikaba ikomeje kugenda ishyirwa hanze n'igihugu cy'u Rwanda muri iyi minsi mu buryo bweruye, kuko u Rwanda rukomeje kugenda rugaragaza ikibazo cya FDLR mu buryo bweruye, ndetse amahanga atangiye kubona uburyo FDLR ibangamiye umutekano w'u Rwanda ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Twese cyane rero muri iyo nkuru uko yakabaye ni mu kiganiro na One Nation cyabereye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngoga yagarutse ku bibazo by'umutekano muke byabaye karande mu karere k'ibiyaga bigari, bikaba mu maso y'ingabo za Loni zihora zigamba ko zigarura amahoro, nyamara hari ubwo ziba zitiza umurindi ibibazo. Ngoga yibukije uburyo mu mwaka w'1994 Loni yatereranye u Rwanda jenoside yakorewe abatutsi ikabirebera, n'uburyo jenoside yatangiye izi ngabo zikazinga utwangushye kandi aribwo zari zikenewe ngo zirokore abicwaga bazira uko bavutse. Ati Loni yagize uruhare binyuze mu byemezo yafashe kugira ngo abayagize uruhare muri jenoside bahunge. Ngoga yavuze ko Loni yakunze kuba imburamumaro mu guhashya abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bahungiye mu burasirazuba bwa Kongo, bigatuma ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeza. Ati uyu mutwe w'abakoze jenoside yakorewe abatutsi kwiyubaka, kwisuganya, kuzamura ubushobozi mu bijyanye n'intwaro, gutera u Rwanda ndetse n'ibindi bitandukanye bijyanye no guhungabanya umutekano w'u Rwanda uko ibihe byagiye bisimburana. FDLR yavutse mu mwaka wa 2000 ishibutse kuri Alid. Abayishinze n'abahoze mu mutwe w'interahamwe wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ingabo zatsinzwe Exfar na zimwe mu mpunzi z'abanyarwanda bahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. FDLR yavutse mu bihe Loni yari imaze igihe gito yohereje ingabo mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Kongo, cyazahajwe n'intambara zigamijwe kuhungabanya n'imitwe yitwaje intwaro ikibarizwamo, ubwo ndavuga icyo gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo bimeze uko ariko inama ishinzwe umutekano ku isi yakunze gukerensa uruhare rwa FDLR mu gukwiza ingengabitekerezo n'urwango mu karere, ahubwo ugasanga ishakira igisubizo aho kitari. Ngoga ati uruhare rukomeye rwa FDLR rwakunze gukerenswa mu mvugo n'ibyemezo by'inama ya Loni ishinzwe umutekano ku isi. Umukoro ukomeye dufite ni ugutuma inama ya Loni ishinzwe umutekano yumva iki kibazo. Siko byose batabyumva, hari ababyumva, tuzi ko hari abagoreka ukuri bitari uko batabyumva neza, ahubwo hari izindi mpamvu zitandukanye. Yavuze ko umukoro w'u Rwanda ukomeye ari ugusaba iyi nama ya Loni ishinzwe umutekano ikagaragaza ibibazo uko biri, ikanashaka uburyo yabyiga ndetse ikanabikemura nta kwinyuza hirya no hino. Ati FDLR niyo nkomoko y'akaga gakomeye u Rwanda rufite, ubundi buryo butazirikana ukuri, uku kuri buba bukozwe mu buryo butari bwo kandi ntacyo byafasha. Yagarutse kandi ku bindi bibazo byazahaje Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo ibibazo by'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bakomeje kumeneshwa, bakicwa, bakemwa uburenganzira bwabo ku gihugu n'ibindi bibi byose, ariko abantu bagakomeza kwirebesha hirya. Yavuze ko akazi ke muri Loni ari ukugaragaza ibihamya by'ibibazo, akumvisha buri wese ukuri kw'ibihari, ibibazo bigakurikiranwa uko biri aho gushingira ku makuru y'ibinyoma atavuga
avuga ibiriho ahubwo abeshya. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye yibukije ko u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere bizi cyane igiciro cyo kutagira umutekano kurusha ibindi, bijyanye n'uko rwageze kure habi hashoboka bitewe n'umutekano muke kurusha uwo ari we wese mu karere. Ati iyo duharanira ko hakoreshwa uburyo nyakuri bujyanye no kwita kuri ibi bibazo by'umutekano muke, ndetse iyo duharanira ingingo yo gukorera hamwe ngo akarere kacu gatekanire buri wese, biba bishingiye kuri ibyo. Ngoga yanagarutse ko yavuze ko cyangwa yagaragaje ko ari nabyo bituma u Rwanda ruba urwa mbere mu bihugu biharanira amahoro ku isi mu butumwa bwo kugarura amahoro mu bice bitandukanye. Agaruka ku bibazo ku biganiro byo kugarura amahoro mu karere biri kugirwamo uruhare n'ibihugu bitandukanye nka Qatar na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze ko kubwe ari ingirakamaro ku masezerano ya Doha areba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFCM23 mu guhangana n'ibibazo by'imbere muri iki gihugu. Ngoga yavuze ko ari ibiganiro bireba abanyekongo ariko bigira n'ingaruka ku Rwanda n'ibindi bihugu byo mu karere, ari nayo mpamvu dukomeza gukurikirana ibijya mbere i Doha. Impamvu nuko u Rwanda rumaze imyaka myinshi rucumbikiye abanyekongo barenga ibihumbi 130 na Uganda ikaba icumbikiye abandi nkabo, ari nayo mpamvu iby'imbere muri Kongo bigera ku Rwanda n'ibindi bihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ngoga yavuze ko ayo ari amahirwe yo gutuma ibyemezo bifatirwa mu biganiro bishyirwa mu bikorwa, agaragaza ko u Rwanda narwo rurajwe ishinga no gutanga uruhare rwarwo kugira ngo aya mahirwe yo kugarura amahoro arambye mu karere abyazwe umusaruro. Ati nta terambere ryabaho nta mutekano urambye uhari, nta mahoro yabaho nta butabera, ibyo byose birajyana. Ngira ngo nk'uko mubyiyumvira, ayo ni amagambo ya Martin Ngoga, akaba ari uhagarariye u Rwanda muri UN rero ubwo yaganiraga na One Nation in New York. Rero akaba yagarutse ku bibazo bya FDL nk'uko tubigarutseho muri iyi nkuru yose uko yakabaye. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, aho nkomeje kugenda mbagezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Amakuru mbagezaho akaba yibanda kuri diplomasi, politike ndetse na geopolitike ndetse na updates ku rugamba, aho M23 ikomeje guhangana na FARDC mu bice bitandukanye by'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe imirwano cyangwa mu gihe imirwano iri kuba, ibiganiro nabyo bikaba bikomeje hagati ya leta ya FARDC ndetse na M23, bikaba bikomeje kubera i Doha muri Qatar. Nk'ibisanzwe mu gihe amahanga by'umwihariko Ubufaransa bunazwi isinga hano ku kibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa, ariko M23 yaratsembye ku buryo bugaragara. Bizarangira bitewe n'ibisanzwe. Ni Pilot News TV, mukomeze mare nanjye, ndabakunda cyane.